sport car in action during yesterday's shutdown in Naivasha. Barava Vasha ndethe Vasha ile agago ni tukaina mbere kwigwa tugichiraga karatati ni kamirongo ina tunana na mirongo ina kenda. Karatati ni gatuga na karatati ni gatutana tukethira Mudavan drug traffickers Duta is paying for our sins. Yeah? Prime Cabinet Secretary Musare Mudavadi ariuga Margaret Duta ora we na Vietnam ariuga kako thina mbere kwigwa kiriaga kumania na mejia mara wewe ngwethiritwa kina mbere kwigwa akiruthaga muthikiria na murithiria wa Meru TV. Karatati ni gatwende ni ngatheti no ya The People Daily no tukwina mbere kwa tukithagira Moi University dismisses 320 workers as financial woes bite. Yeah? University ya Nara Moi University ni thiritwe kina mbere kwigwa kirekagiria ande kwa magana mathatu ma mirongo iri kumania na kunyira kwa mbeca bwana na areni kona resident boarding Moi University addressed the press yesterday. They fought the move by the university to roofing more than 300 members of staff. Yeah, akari nana kwa na bathi nambere kwa bakiaragia go muthenyo we ora bathi nambere kwa bakiaragiria and kibandeto na arabethe tubaki nambere kwa bakimenagiria twarire no ntubo gutigithia ngugi bwana nkuruki ya ntu magana mathatu. Homa Bay leaders meet president. Yeah, atongoreba Homa Bay bari kenena raisi President William Ruto with leaders from Homa Bay County led by Governor Gladys Wanga at the State House Nairobi. They discussed the transformative government programs being undertaken in the country and preparation of Madaraka Day celebrations later in the year. Yeah, atongore banara county ya Homa Bay bethirite bakina mbere kwa bakirikana na raisi muthenya wegoro batongoreretwe ni governor guntuko Gladys Wanga na arabathie na mbere kwa bakeregire mantu mwanya muno makona thirikari ya Homa Bay na muno nkuruki nyuma ni baina mbere kwa bakibanganagia bora nyambure cia Madaraka Day kaina mbere kuikiruthikaga nyambure iri kwirigiro kuruthika county no ya Homa Bay mwankani oyo. Karatati ni gatuthatu opening of new health facility exit resident of Muthiga bandikite Muthiga Kiambu kurekana kwa miaka 41 for 21 years old Agnes Ambaka established of a new medical training college just a stone throw away from Kambura home is a dream come true. One of the career's goals as they pursue her primary and secondary education was to work in healthcare setup. And last weekend's opening of Peter's Medical Training College in Muthiga, Kiambu County crowned that vision to pursue a course, and he became a nurse assistant. Mbaka has just enrolled for the cause and looks. Yeah, kwina chukuru ya thiritwe kinambere kwekirugura na ante cha Muthiga na county ya Kiambu rugono rwari ari gutariria mwana uyu Agnes Ambaka wa miaka 21 ora thiritwe akithina mbere kwekiriragiire gutwika ndagitari kana ora thiritwe kinambere kwekiriragiria gutwika nurse na rende kurugorwa kwa cukuru ino ya kuthomera mantu mandawa yithiritwe kinambere kwithirwa gikinyithaniria kiroto giake. Kurugorwa cukuru ino yithiritwe kinambere kwa gikinyithaniria kiroto giake na arethiritwe kinambere kwigwa akienroll kiri cukuru ino ndi kengo atigira ati na kuwata kithomo kia ndagitari bwana. Karatati ni waka bado no tukwithira cultural festivals target to revive Maasai traditions mantu makona tradition. By the way, Mwachamira ni mtumwa Asian traditions are hardened to observe in the face of monetary and generation shift of more outward looking. Yeah, nani kona ntubaba Maasai bethe tubakina mbere kwigwa young boys can no longer go for Nkipata as the way to become warriors because of scrutiny is no longer practiced by families
Yeah, many are of school going age and there is no enough time. Kuririkana kwina tradition ino ya ntuba masi yitawa empakata. Iretwa empakata. Enkipata. Kuririkana baingi bana batiumba batimanya nyimbi eno kuririkana ntu baingi bathie na mbere kwa bakithongagira kire mantu machukuru muno. Na by the way, mbithagora nkiuragia kiure kimwe muraithire wa Meru TV ati kithomo gatuge kithomo rikiathie na mbere kwa kiyaga nthiguruni ya Kenya kiathie na mbere kwa gichinchagia mantu maingi sana mareo mantu ma traditions ira twaruthaga kagita karagatene ondu bwa mbere bora twaruthaga kagita karagatene kana emwe ya traditions ira twathie na mbere kwa tukiobserve kagita kara gatene i tradition ya kuina especially nawe tutharakaga tuwete na aratharaka ikwari na mantu maruthika mwanya mwanya ukethera mwana omunini akuina mbere kwigua agichiaragwa mwana achiarwa agatwirwa rietwa kwena nyambure cha gwita mwana rietwa mwana agetwa rietwa urachierwe mwana akinya bantu akinye gitare ya gutanwa mbere ya tanwa ukethera mwana akwirwa mbere makirimoni athia merua amerua kinyamu giki kiari kithuku muno by the inde twitaragwo muthenya lakini no ntubwago muthiri wa Meru TV ngachiaria mwana mbere ya tano akamba akathia kamerua airawa na arora thagana muno ino bairawa na arathagana mwana akathia kamerua karara ndayani ya kirimo ntuo inya mwana arara kirenda ya kirimo ntuo inya ntuo ya inya agataekwa na kwebu chetha kirimo gikaura na nkara mtu uratare umerie tawankara kwa unkara kwina ntuba mantu mingi muno kwina baba wata mukanda wa kirimo gitikaure na nkara kwa ugu gatuke mwana akomerua mwana amerua then agatanwa mwana atanwa then tukathongira kagitendi gakuwa kumira nyuma wikwa ina untu bathia kuina nchungo njai mwana agutanwa mwana akambe guchwirwo mwekuru na mwana nachwagirwo mwekuru ndakega iguchwirwo mwekuru atuika muji wa bangania kwina kari keno kathongi muno na muji uyu kuringana na mantu mao kuringana na bora bakarakaraga na antu bakaraga bwega kuringana na bora barutha mantu mao babu na antu bari straight na antu straight forward bo batie mantu maingi mwanka watuika mwana guchwirwa mwekuru mwegora bakaenwe nambi mantu monthe mathie na mbere kwa maite yawa mantu mari mathie na mbere kwa maite yawa twaya kuthukia mantu mauchunku mari ku mwana aguchiarwa kuthi chukuru mwana athi chukuru kinyati kwenda kumenya na tene wa kwaruthawa mwana akuthi chukuru ati kumenya kinya kurugwa kinya yani ukethira erono kethira ni idea mbega by the way kuina mbere kwi watu itiga traditions chietu kwa ngerekano mdotanigo mdotanigo chiero kirambeu ute nuntumiare kagita kage tutia kwari chukuru wethagira tukuthi kugwemba na kirambeu akumboneria bwa miatu itigawa kirambeu akumboneria bora muntu abateri ukara bwana muthaka abateri ukara bwa mwana mwiji abateri ukara bwa muntu murume abateri kwiwa ikara uteya aciari uteya antu barabange uteya mugongo kukarania nwe yani ikwaena mathomo lakini ti mathomo ta mama ABCDEFGAC nuntu kagita ni kara to embrace muno mantu makone na tradition ti yiki gutumi by the twathie na mbere kwa tukiriganagiria na traditions chetu na okiti kiri communities ile chere tukina mbere kwigua yikira ndeto ya mantu ma traditions chiao na ile nkwera yanga kwera kirembe watare mushetho nuntu tatwathi kugwie mogu akaragira kime na mbandira mbugi no akaragira kime na mbandira mbugi akiga gwa karira nthi na ari mwe kinya migwe twina uithakani ukethira kirembe we ariria migwa bukiria maybe bwichwa matunda makithakana ubure nini hatari yaga we ndakuthia chwa migwa migwa ni akathie thira ni migwa ambere kore nontu muntu murume orire ata matunda yani migwa ni ariaga
ukethia kuria migwa na maiga aria migwa na maiga nontu mtu murume ikumia na kwigwika wikaga nyamu yitawa ata wikaga nyamu yitawa thaa nukuona thaa ire tuyanagia nicio twatuya mathango mathaa akegwika nontu mtu murume gatu na mbere na gatheti yetu murithire wa Meru TV karatatini gatugana twatigira karatatini gatuthatu no tukuri gatuthi karatatini gatuna ndeni ya gatheti no karatati gatuna no tukwithira ndeto cia SHA araende SHA ni thiritwe kinambere kwegitwika kironda kia muteneka ata baingi bariuga batiku inambere kwa bake wata tungata bwega muno barabethiritwe bakinambere kwa bakiandika baruga barabethiritwe bakinambere kwa remit deduction by the stipulated time kana barabethiritwe bakinambere kwa bakine baragete kunenkanira kugitwa kwa bechino cia igwitanawa batiko wata motungata akiruduma eno ya SHA. Our subgroup call for cleaning up of voters registration. Mantuma registration, mantuma kwa register voter mariago. The elections of servers group want the Independent Electoral Board Commission IBC to audit and clean up the voters register in 2027. Yeah, IBC ne kuro kutigira te kuinambira kwekitheragia register ya ringi kura tukiwa tukinya mwaka wa 2027 murithiria wa Meru TV karatati ni gatutano ndeni ya ngatheti ino karatati gatutano kararirie mantu makonenie na Nduta ina hon ya Nduta ni mwekurura wetu Margaret Nduta mwekurura mu Kenya uria thiritwe kinambira kwigwa kingaro na arantire cia Vietnam nontu bakwinambira kwigwa akiringithanagua na mantu makwena ndawa cia kulevya ni thiritwe kinambira kwa gituyagirwa gikuo kumania na onto bobo ni Margaret Nduta nara the face of Margaret Nduta who was condemned to death in Vietnam for drug trafficking related charges and blame after the government said Kenya should not be seen as a supporting drug trafficking on the international stage. Prime Cabinet Secretary and Foreign and Diplomatic Affairs Cabinet Secretary Musalia Mudavadi yesterday made it clear that the government does not intend to market Kenya as a conduit of illicit trade, whether drugs or human trafficking or any other contraband or even illicit-free breeze. Ni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi thiritwe kinambira kuga Kenya tikainambira kwikira ithawa na kuonwa ta nthiguru support mantu mama mandawa cia kulevya. Kenya tikainambira kwikira ithawa kiri nthiguru ciome na arayonekana ta nthiguru yithiritwe kinambira kwigwa support mantu mama makonenie na ndawa cia kulevya. Ariuga Margaret Nduta kakuria nontu wameje mara ethiritwe kinambira kwa kiruthaga na kiuga muntu ura kainambira kwa ke watikanaga na maije ta mama akainambira kwa gikamata mutharaba wake ari wewengwa nontu ariuga batitigiria nthiguru thinambira kwa gikawantaga nontu bwa muntu kiumbe. Feeding the future food that is good enough for a king and president, economies that will drive in the future need to invest in school feeding programs now or lose their competitive edge. Machukuru makoro mainambere kwa maetu ya giri makuru dhata inambere kwegwa mageti gagirani bakurire na ara machukuru na ikengo wa karbo kagita twathomaga tukuma ria kithomo kiajire nontu kagita karaya muno rira kithomo kiajire ntio kwira mbere ni twathomithagua ni bachuchu betu bakembeu mbo twatinda nabo gutega miatu mbo twatinda nabo na gugu tukire ya migwa na withakani nontu ingi kirembe wari ya migwa kirembe wa karagira kibanga gikari ugu migwa na maiga biariaga imbirengi bukire mikwaya thia akanjira kuria ndunju bwathi muthokoni kura mukwaya butumaka bwira bumuchwire ndunju ire nene chiariaga nontu
ati arire mtu murume arire mukwaya ata how mtu murume urire mukwaye na ugutebia ata mtu murume urire irio anyway kuririkana ibwega chukuri kaina mbere kwegwa chiena mibango no ya kuria machukuru ngukwira gende kagita karatu athire chukuru tiu twethire irio bikini tawa chukuru no wake gitumi wethagira mwana atiu machukuru no ntumbi irio bye chukuru uregere gutero gukaririkana kwina wancha twaruagirwa uchurubu eto mutibiri no uchurubu aruga wana makome uchurubu era wa mutuko na makome mutuwe na tunyamu twingi matukorokoro tukorogocani twingi kwogu twanyunya wochuru tukare irio na okethera kithomo ekwendera bwega na ike ko mtumyo kuona ronga thetini no ya the people daily bakithina mbere kwa bakiuga bwega chukuru kaina mbere kwa igichokagia ma feeding program kana program ira chia go feed ana nonto ichi atethagire muno kinya gutigira ana bale chukuru gutigira ana batina mbere kwa bagite ya chukuru nonto baingi bate ya chukuru nonto kinya bwa kwaga bekole gatinda chukuru atwika ya kutinda gido omokathi. Haya, karatati ni kaukange murithiri wa Meru TV, karatati gatuthandatu, why army could still be unleashed on wananchi. Defense Minister Sophia Tuya explained Gazette notice that allow such deployment during demos 2024 still in place. Yeah? Mantuma ikinonto askari bako inambara kwa igwa bakivamia wananchi nkona defense cabinet secretary agaogoso Sophia Tuya na arora kimbere ya senator kinambere kwigwa akiora gobiuria na kwinambere kwekerezagira ndeto ino chionde karatati ni gatukana karatati ni kama wanja no turi health finally disbursement 1.56 billion to university TVET student yeah help remuthia ni thire twekinambere kwigwa kirekagirwe chiringi bilioni 1.56 kama university na Kenya TVET 100 feelings after losses of job 100 reeling after loss of millions in TSC job scam yeah kwena antubethe to bakinambere kwigwa bagete ya okombe ya chiago bethe to bakinambere kwigwa bagete nonto bwa guchwa ngugechia TSC iri kwerekana ni scam elaborate scam targeting job seekers in Baringo, Elgeyo Marakwet and Uasin Gishu has seen conrob desperate Kenyans yeah tubobo there tubakumira mono na arante chia Baringo, Elgeyo Marakwet na Kenya Uasin Gishu na arante bethe tubakinambere kwigwa bagikunwa bakiwa karatati gatunana over 20 aspirant keen to succeed Malulu Injedi kwena anto kibao baraba kwenda giti Kemalava giti Kemalava nara ende nkona anto bare ya kithumba tu akina Seth Panyako Caleb Sunguti Enja Busiega kwena mtuta Enoch Makanga Leon Injendi kwena Michael Angatia Marambi bamotu baraba kwenda giteke kyathie nambere kwa gitia wa ni mujumbe wa Malava ni awu karatati ni gato karatati ga kenda ni ndeto ya advert ya gawo karatati ge 10 karatati ni ga 10 naran kona antu mwana bakinambere kwa bakiaragia kirima antu makonenie na editorial nkona urahurari governor wa county ya Meru agawa wakiuga the people of Meru deserve leaders who will serve them with honesty and dedication, not those who are beholden to the interest of a selected few. Former Meru Governor Kawira Mwangoza noethe twakinambere kwa kiuga antu ba Meru ibako bataratongori baraba kainambere kwa baetumekagira kana bakibatumakagira na wetigyo na mononkuruki bene nkanirite ti atongora baraba kainambere kwa bakikaragira iti nuntu bwa antu baganona
Lawyer Adanson Omari Nwarega, Your Honor, we want to know in the Thika Magistrate Stella Atambo case, who is the state, because the EAC is frauding. Karatati gage 10 na maoni maandiki mwanya mwanya kire mantu mamethe makinambe kwa makenderera kire county mwanya mwanya kwa gungwetegia ngatheti ino ya The People Daily kwa magaruko kainambere kwigwo kiona ndeto ino karatati ge 11 bado ni woni bwa andiki bore ya why women must reshape table and not just take seat kwa riri tumantu maye kurwaga ugo kinyako kainambere kwigwa ukigura ngatheti ino ukethirwa ukibona karatati ge 12 our government can break cycle of stored project ya mantu mathirikari mariritua ugo karatati ni 12 karatati ni 13 Atambo ndathainachi Atambo ile karatati ni 13 karatati ni 14 Jubilee start countrywide tours to market Matiang'i for president ya karatati ge 15 ni aratu kuona Jubilee ni theto kinambere kwekea mbagiria ngendo ciayo kana kinambere kwekea mbagiria ku market Matiang'i kengwa inambere kwekea na giti kia uraisi karatati ni gakage 13 bado karatati ni gakana tuko na Gideon Moi reject call for Ruto handshake as alliance build up ya Gideon Moi na thitwa kinambere kwa kira gambito ya President William Ruto kwa inambere kwegwa bakiwa tanakanjara kurutaniria ngugi climate aware building code boost Kenya's rating globally mantuma climate mariritu karatati ni 15 13 mantu marera bado methe makinambere kwa makera gerwa karatati ni ga 10 advert nere agu na kumeragu ni ndeto chi mantu ma home and travel mantu makweliunga nambi ngwetiye murethire wa Meru TV rianda twimbingi tu iragomba kuinambara kwegwo kigura ngatheti ino kainambara kwegwo kibonagira kwogu ibwega ukainambara kwegwa ukireithagiria kana ukiumagaruka ukagura ngatheti yaku kwina mantu makibiashara bano ndeni ngatheti ino na ndeto mbingi tu ira irende ya ngatheti ino kubwa kumagaruka murethire wa Meru TV uthinambara kwegwo kiguraga ngatheti yaku ya The People Daily kengo kainambara kwegwo kibonagira ndeto ino chonde ibite nambara kwegwa igikagirwa ureto ni ukabuthira bambitwa na families wa Kimathi lakini menyothi kurano ntungacho okera kengo tukainambara kwegwa tukendelea kwaranĩria. Good morning.